खुमजरी मियंग ताब्री बिस्मु ताराम ओक्चरी ngasi maruba pauda BJP da yauralaba ojoi ngasi party asigi Manipur state unit ki in charge oriba MP Prahlad Singh Patel na haraute amna okre Muslim singi sengnaba kumai Idul Juha thoro Manipur gi mafum kaya da su pak sana pangthonakre amadi taramari suba sub junior amadi kuntramanga suba junior boys state level volleyball tournament hayeng loislagani Mapung pau pizari Handak BJP da yauralaba veteran politician Okram Joy amadi hanagi DGP oramba Y Joy Kumar bu BJP Manipur state unit ki in charge oriba Lok Sabha gi MP Prahlad Singh Patel na harautam okre ngasi kawa Laitokpam lekai gi ibro moirang pokpa sanglen da pangthopa thorom aduda BJP Manipur state unit ki enrollment in charge Santi Kumar Sharma BJP gi organization secretary Premanand Sharma hanagi MLA Dr Nimai Chandwang yauna party gi luchungba kyana saru yakhi ngasi gi thorom aduda hauze BJP state unit ki president oiba Desh Chawwa madi party gi maru oiba Thaupuriba Aswini Kumar yauna luchungba khara de saru yakhide thorom ga mari lena Prahlad Singh Patel na haikibada BJP gi panamdi corruption muthatuna Bharat asi chawkhotpa lebak ama ohenbani Manipur da leriba miyamna maruwaina ima ibel sina party asibu papangal ka khathanbiu party asida yarokpa miyoi khudingmak athingba leite Manipur gi maramda mahana parliament ta loktak ki fumdi sembagi lupa crore chamanga hena lana sizinabagi matangda puthokre Manipur da toina laktuna praja singge award apasing hauthengna na yangsali anoba Manipur ama semna na bahona rasi haike भारतीय जनता पार्टी किसी जाति धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करती किसके पास पैसा है किसके पास नहीं है ये आधार नहीं हो सकता पॉलिटिकल सिनेरियो मणिपुर का है उसमें कभी इश्यूज पर चर्चा नहीं होती और इसलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोग बहुत जल्दी इधर से उधर जाने की जो बात सोचते हैं इसने बहुत सारी विसंगतियां पैदा की विश्वसनीयता खत्म की है राजनीति में सबसे बड़ी बात होती है विश्वसनीयता प्रहलाद पटेल चाहेंगे नहीं चाहेंगे मैं प्रभारी हूं तो क्या मेरी मर्जी चलेगी कि कौन पार्टी में आएगा कौन नहीं आएगा हाँ जो पार्टी में आए वो पार्टी की आइडियोलॉजी पर गंभीरता से विचार करे हाना DGP ओरंबा जॉय कुमार ना हाइकिबदा महान सरकार की थबक तौरिंगैदा ऑफिसर सिंगना हाइबावा सरकार पारिबा राजनीति वाला सिंगना ताबगी महत्ता मखोइना तौनिंगबा तौबा कया थेंगरपदगी मियाम के अफब खरा तौबा ngamnanaba राजनीति ता खुंगदारपनि हाइके veteran politician o join haikibada center da Narendra Modi na luchingba NDA sarkar asina India bu malem gi thakta pukhanaba hotnaba galoina na awang nopok lamdam da leidiba state sing chawkhatana India chawkhatpa yaroi haba wakhalon asi yaning badagi party asida yarokpani afaba chawkhatpa Manipur ama ohenge harabadi Manipur assembly da famliba MLA sing afaba miyam gi khanba mihut oigadabani haike afaba Bharat ama semnabagi afaba parliament darkar lei afaba Manipur ama semnabagi afaba Manipur legislative assembly darkar lei afaba assembly ama semge hardi afaba rajniti lei batai afaba rajniti lei ge hargadi afaba party lei batai afaba party lei ge hargadi afaba rajniti ola darkar lei akoina ngasi pairi thambal se it is not nakali thambal ai thambal pairi je matao ai cycle to me o joine to cycle do it was not nakali cycle ngasi aina pairi thambal je it is the real lotus Malem gi mafum kaya da pak sana pangthon nabagum ngasi Manipur da su Muslim singi sengnaba kumai Idul Juha gi thorom mafum kaya da pangthon rakhi anganba ayukta mapu ibungo alagi mafum da thawni jabagi thorom kaya masajid sing da pangthon rakhi kumai asida lamdam asida khundariba maitei pangal singi magi yumthong khuding da laira anang khaidana araiba kaya putoktuna Silangdona Idul Juha gi thorom pangthon rakhi thorom asigi manung channa yum da lakpa miyoi simbu BJP thak tawki Babu Parada leba masjid ta su tongan ba community kaya gi luchungba sing yauna Idul Juha gi thorom pangthoke Andro Kendra gi Tulihal Gram Panchayat ke manung da leba Tulihal Idiga Park ta su miyoi lising mari rompunduna Idul Adha gi namaz pangtotuna lamdam asida leminariba furuk pudimak nungsi chanana leminaba oresano haina ekoi pumnama pu sembiriba mapuda thauni jagi
Manipur yauna awang nongpot station da mitop sing na changsilak padagi yellow missing mangtharali ba si kanana ba amatoy na punsin na duna tabak tobagi tangay fadaba lady haina Assam Sanmilita Mahasangha gi President Matthew Rahman na ngasi Manipur Press Club ta pangthopa pawmis nga unabada phongdokre pawin bifamadu da Assam Meite apun malup ki President Wangkhem Sarachandra Coalition for Indigenous Rights Campaign gi wangang roi ningthauza lancha amadi convener Somarendra Thokchom na jingba miyoy kya na sirya ki ningthauza lancha na haikibada National Registrar of Citizenship ta base year 1971 oirabadi yellow missing minority oiragani India gi ahanba census puthokiba English machumapan yankhaimatoy asina base year oigadabani ain gi wangmada jangsilapa mitop singna yellow missing gi social economic amasung political rights ta khudum Chansilak liba asi thengnaminanaba awang nongpok landamda leidiba state singi yellow missing amasung tongan bakanglup sing amatawaina junction minabagi tangai fadaba leidi haiki Assam Sanmilita Mahasangha gi President Matthew Rahman na haiki bada Supreme Court na ain gi wangmada jangsilak liba mitop sing asina awang nongpok landam gi khwaidagi chawba problem ni haiki ba leidi masi thengnaba haibasi Bharat Sarkar gi mathau oirabasu ngasi fawba thabak amata paikhate phungdoki It is a secret understanding between judiciary and the executive. You see, 9 months has passed. In other cases, 4 constitutional bench installed in Supreme Court in other different cases. But the grave case, as the government of India itself violated the Indian constitution in Assam, but the constitutional bench is politically motivated and it is not till today not installed by the Chief Justice of India. It is a very sorrowful, it is very dangerous sign for the people of Assam and the Northeast as a whole. Mangna makatara duna India gi aronba agenda amagi makada awang nongpok lamdamda tongan bakangluki colony semgatuna yellow missing manghanana bahona rabra haibagi chingnaba leide India gi panamde awang nongpok lamdamda leidiba resourcing lokthokpaga loinana madugi kanaba fangnaba thabak paikhatpani phongdoki We are in a grave dangerous position and so we have come to Manipur and discuss with our leaders of the ethnic groups, and if we unitedly fight then we can save ourselves. Otherwise, we will be finished. It is started in Assam and definitely it will impose in Manipur, Nagaland, Mizoram and the other state. So, if it is done like this by the government of India, then we the indigenous people, 1,000 years we are living here at the time of Raja Maharaja, we are the son of the soil, we are the ancient people of this land, but it is a plan of the government of India to drive out the Assam and the northeastern indigenous people. And there is going to be a colony of Indian different groups and the foreigners. And then it will be very easier to India to looting like anything. Dolgi khena ba wafam thadokuna center na paikhalapa scheme sing mai pak na bahona minaba mathau tai haina BJP Manipur gi in charge ki fam puriba Lok Sabha gi MP Prahlad Singh Patel na Pradhan Mantri Mudra Yojana gi Mudra Loan Sisu Mega campaign hodopagi tharomda phondokre Imphal Hotel da pangthopa SBI Imphal na sinduna October gi tang ani fawba chathagadaba campaign hodopagi tharomadu SBI Imphal gi Assistant General Manager Lungkin Thangboy Manipur Rural Bank ki Chairman Prasanna Kumar Bal UBI Imphal gi Assistant General Manager PK Das na chungba miyoy kya na saruya ki Prahlad Singh Patel na makata na haikibada Prime Minister na mipum khudimak thong manana leminana bagi pandamda nauna hodoliba scheme sing mai pahan bahai basi mipum khudimak honaminaba masung kanaba longminaba tangai fade pigadariba loan makhal sing asi fazana sizinnadrabadi sarkarna bank muthanaba honabaga jab managani haike हमारी किसी भी स्कीम में कोई कैटेगरी नहीं है. आप एससी हैं, एसटी हैं, बैकवर्ड हैं, फॉरवर्ड हैं, गरीबी रेखा के नीचे हैं, गरीबी रेखा के ऊपर है, ये नहीं है क्लॉज. जो भी जरूरतमंद है, जो भी उस मामले में हिस्सेदार बन सकता है, जो भी भविष्य के बारे में अच्छा सोचता है, वो उसका उपयोग कर सकता है. वास्तव में मैं तो निवेदन करूंगा कि यहाँ पर बैठे हुए हर व्यक्ति से, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, किसी भी पार्टी का सदस्य हो,
कोई भी सोशल एक्टिविस्ट हो, हम सबको इसमें हिस्सेदारी करनी चाहिए। ये पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, सरकार का प्रोग्राम है। थरोम का मरी लेना खंगलबा बेनिफिशियरी सिंगदा बैंक सिंगना मुद्रा सैंक्शन लेटर सिंग यंथोकी। पीपल्स लिबरेशन आर्मी की कुंठातरे सुबह मपो कुमन पांगथोखरे लुबसी की सेक्रेटरी पब्लिसिटी रोबेन खुमन की चेरोल अमना थौरमसी जनरल हेडक्वार्टर टैक्टिकल कमांड स्ट्रेटेजी कमांड चनिगे यांखैनिथोय मोबाइल बटालियन अतै लानमी की यूनिट डिपार्टमेंट स्टेशन सिंह लोइना पार्टी की सेंट्रल ब्यूरो SR1, SR2, SR3, SR4 अतै कया सिंह लेरिबा मफम सिंदा पार्टी असगी फिरालदा इकाय खुमनबो उत्पा अमदी ममा लेबा की दमक थवाई कटखरबा अथौब सिंगी मफमदा इकाय खुमनबो उत्के पार्टी की सेंट्रल ब्यूरो की मखादा लेरिबा डिवीजन 2, 4, 6, 8, 10 की मफम सिंह लेरिबा डिपार्टमेंट खुदिमंगना लेबाक मियाम गलोइना स्टार यावो फेस्टून अमदी PLA की अंगांगबा थवान मिचाक सिंह तेतुना मणिपुर की मफम सिन बतुंगना पांगथोके हारी मणिपुर मियाम की निंगतंबा हंजिननबगी दमक लेप लेतना चंगसिललिबा निंगतम लांजंग असिदा मांगजिल थाना थवाई कथोक्तुना लाकलबा मियाम की निंगतंग नामी PLA की कुंठा 3 सुबह मपो कुमोन लाकपदा RPF की प्रेसिडेंट इरेंगबम चावरेना मणिपुर की मियाम दा ये प्रपोजल पीके मणिपुर दा येलोंगैदगी नुंसी चानना खुंदा मिनरिबा पुनमंगना अमत ओइना पुनसिंदुना इमा लेबाक अमदी मियाम की दमक हेना मांगजिल थाना कथोपंगंबा नुंसी चानना हिंगमिनाबा अमसुंग माई पाकपा पुरपंगंबा ओइरसनु हाइरी ngasi People's Liberation Army PLA की कुंठागा तरे सुबह मपो कुमोन गमरी लेना इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की मफम कयादा थौरम पांगथोखरे थौरम की सरुगामा ओइना फेस्टून अमदी स्टार थेटपगा लोइना मैदा कटके All Manipur Gorkha Students Union की निफुगनिपान सुबह फाउंडेशन डे थौरम मंत्रिपुखरीदा लेबा कालाबारी साई मंदिर कॉम्प्लेक्स ता पांगथोखरे थौरम सिदा लमका कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर धीराज थापा यूनियन की वाइस प्रेसिडेंट बुआनी अधिकारी नेपाली साहित्य परिषद मणिपुर की जनरल सेक्रेटरी PP डिटा सुसरुक याकी नोंपो इंखोल पुरेरो बलेकाय दलेबा बेकरी अमना साबा चाननब पोलम सिंदा सम बोरा मचेट कैंडल मतेक अमदी ताला मकु यावरम देहारी मसी मोरांग कैथेल दा डीजल ऑटो अमदा योनबा लाकपा नुपी अनिना कैथेल असिदा दुकान फंबा नुपा अमदा योननबा थारमबदा थेंगनरखिबनी दुकान मपुना फोंदोरपदा अचापोट पुरकलिबा सिंह हानादगी पोट अदुम पिनबा खुदफानी हानसु तिलाय खुंबी यावरम थौदोक लेख्रे हारी पोट अदुबु पुरखिबी नुपी अमना मखोइने योलिबा पोटसिंग असि बेकरी कयादगी खोमदुना पुबनी अदुगा अतै बेकरी सिंगददी थोइदोकपा कंप्लेंट लेते इमा सना बेकरी असि ममांगदसु असिगुमा थौदोक कया यावख्रे असिगुमा सेक्शनदबा बेकरी असिगी मथक्ता मरी लेनबा डिपार्टमेंटना मियंग चंगदबदगी थौदो असि थोकपनी हाइखि हंदक असेंबली ने पास तौखिबा बिल अहुम अयाबा पीबीदनबा जौमी काउंसिल मार इनपुई अमसुंग कुकी इनपी चुराचांपुरना इंडिया की प्रेसिडेंट दा मेमोरेंडम अमा थाखरे मेमोरेंडम की चेरोल अदुदा हौखिबा अगस्त 19 दा पास तौखिबा बिल अहुम अदु सेप्टेंबर 13 ता प्रेसिडेंट ना कंसिडरेशन तौनबगी दमक रिफर तौखरे बिल अहुम असि कॉन्स्टिट्यूशन ने यादबा मणिपुरी चिंगी ट्राइबल सिंगे राइट सोकपा बिल ने बिल अहुम असि पास तौखिबा मतुंगदगी मियाम की खोंगजंग चंगसिलक्तुना चुराचांपुरदा मियोय मापन सीखरे यांkai हेना असो अपन नंखरे बिल सिंह असि चनरबदी चिंगद लेरिबा चिंगमी सिंह चाद मरिफुदी नन मणिपुरी नत्रगा मितोप ओइरगनि हाइबा याउरी हंदक असेंबली न बिल अहुम पास तौखिबदगी ट्राइबल मियामना हौरिबे इहौगी मतांगदा दिल्लीदा इंडिया की प्रेसिडेंट याउना लुचिंगबा कया उनदुना तक्षिलुबा ADC चुराचांपुर की चेयरमैन लमखन पाउ गुइटेना लुचिंगबा कांगबो अमना ngarang चुराचांपुर हलखरे ngasi वाकर खोंगजंग चंगसिलिबा सिंगा खोंगचद असिगी मतांगदा पाउदमनदुना चेयरमैन हाइकी इंडिया की प्रेसिडेंट याउना नागालैंड की चीफ मिनिस्टर ओरंबा नेफ्यू रियो मेघालय की PS संगमा अमदी NACN IM की जनरल सेक्रेटरी JS मुइवा उनरके लुचिंगबा सिंग असिना ट्राइबल मियाम के अवाबा असि येंगदुना अथुबा मतमदा दरकार ओइबा थबक लखलगनि हाइबगी थाजबा पिरगले JSC अमसुंग मियामना तालिबा दाबी असिदा ADC मेंबर सिंगसु सगले JSC अमसुंग मियाम गलोइनना मियाम की थबक तौगनि हाइखे अगस्त की तारीख 19 कामबम इबेबल देवीबू हाटपदा चेनबनी हाइबा कामबम दासो सिंह की इमुंग मनुंग पुंबा पोइरो खोंजिन खुलदगी मपुंसी चुपगी ओइना तांथोखरे मियार असिदा चेनबा अमसुंग सगोलंबा कामबम राम कुमार सिंह नीलबीर सिंह अमसुंग नीलचंद्र सिंह की इमुंग मनुंग पुंबनमक्सु पोइरो खोंजिन खुंदगी तांथोखरे हाइना इबेबल मिसी की मतांगदा सेमखिबा JC ना थातरोकपा चेरोल अमना खंगलली पाउ मराथन अतेम ब्रेक अमता ब्रेक की मतुंगदा तराम नौचरी
Anisuba MRG Gen Manata Leba Directorate Building asi High Secure Office Sabada Lambi Namthaki Badagi Jahi Ama Helaba Fawada Semzin Bidabadagi Staff Katanatana at the officer Lakpasing the Kudungcha the Kaya Mayuk Hari Manipuri Maru about Department Manga Department of Taxation State Vigilance Commission Directorate of Social Welfare Department of Common Area Development and Town Planning Labour Office Complex Asigi Hokiba Chahida Sangakiba High Secure Office Asi Sem Sabada Port Putok Pasin Tawada Lambi Asi Namthakibani Ngasi Fawa Semzin Bidabadagi Charaba Kom Kaya Laiduna Ising Tumshin Badagi Kudungcha the Bakaya Mayuk Nari State Vigilance Commission Gi Inspector S. Surjaborona Fondoropada Department Ki Staff Amasung Officer Katanatana Masida Lakpa Miam da Kudungcha the Bakaya Mayuk Nay Kayarang Hana Hajarabasu Hauzik Fawa Hanna Yangladri Fondoraki Respected of Sasing Loin Pullaga Leba, Siamba Dumba, Office Mayamsi Labisi, Masida, I coin a sample Madamsita, Kogi, Nung Taragadi, Amkehene Yadre, Nung Tadragadi, Kitang di Payabu Lambishi, Pura, Totally, Pura, and the Mesta Raba, Posak Amugum, Adam Lare, she the live, and she car, Makal Makani, and Omea, Magari, Someam Lapasi, Masi. Parking जो कितंग सिस्टम से ना इधरे मरो इन्हें लंबी सी हत्ता बसिना हमके है ना गाड़ी ममाले थोड़े चिंता होती है मसी अतुगी मत प्रॉब्लम सी यम साउन लारे ना मसी मरी लेना बा अथॉरिटी ना कितंग कोप ना डिपार्टमेंट जी ये बिरगा खरा सेम बिरगा दी कितंग फानी है ना विजिलेंस की कमीशन की तरफ तक Taxation Department ke Assistant Commissioner R.K. Surkeshwar na haikibada July 13 Department mangagi oina apunba waka Jerolama Chief Secretary amasung PWD da copy PK adubo hauzik fawa yengshinbagi mami tadri apunba staff chamanga henbagi gari khamfam leitabagi khudong chadaba leiringai da Secure Office ke gari khamjinbana hena khudong chahandre Department sing asida lakpa miyam su khudong thiba fawa mayokna ba yaukre maramasina mari lenaba singna lambi asi yengsinbiu haike Technically, Kondong Sada was saying around a sea nate last age on come the Tataruk, Mogi Hega Songa no construction Taropotagi, Adon Kondong Sada Vile. Adona Moinas Habasilo Raganda, Hena, Mohen Kondong Sada one. Adelambi, Quinjangisi, Koy the Garina, the Sankoni, to problem like the corners and Ogan with the young one. Man like Hobbs land the fire road. And the Garigi facility Tambamji, like Homer accident and Garagar in a Tambani. Adagi a question building is the department marine ladies. And the social welfare job department. A Hoiga taxation gumba vigilance committee am the South Drogaso. Department Mary is Gari Tamna Honabane, Lambina Patabane, Sinde Kudung di Amzadramane Hois. Ado Sigim Tang the government the show joint application also Tazagrabani. Ado was a hockey when it was exemption charge and move to Udri. Ako ni sila rin ba office ko sa hitara hena kun hena lera amina thono kan except ako na building first dabi kaso khalo de ako gilam bi sida nuai ra gadi kaso problem ite ako na moi na nuai na lai khre ako na wana lai habagi adugi khene bade ko kaso leite except lambi se khitang na black topping ko to bi ra gadi ako jang comfortable dum lai bada lai bandum yane kan Infal Jiri Lambida Ladiba Matamga Chana Draba Thong Sing Asina Maram Odaga Nomugi Changdabaya Draba Polam Kaya Pusilapada Driver Singna Kudung Chadabakaya Mayunari Thong Sing Matik Chana Sabiu Haidana Matam Kaya Lauduna Lakpadu Tabiduna PWD Ministry of Highway and Surface Transport at Taknaminaduna Barak Thong Amadi Makru Thong Ani RCC Thong Oina Saragani Harapa Asida Manipur Drivers Welfare Association at Tagapa Fundoli Adubu Irang Thong Asisu RCC Thong Oina Sabirabadi Hena Nuaigani Amaronda Haukibasago Senumita Infaldagi Juri Chat Kibalambigi Nunkauda Gari Ahum Maridagi Kulai Batik Chana Paiba Mu Karana Escort Ki Aching Yanglaga Lut Tokre Habagi Pau Fangde Masinamaram Oidaga Escort Masing Hangat Binaba Amadi Escort Singasu Hena Missing Nasing Binaba Puning Jingshili Transporter amadi driver singna National Highway ani yadabagi awaba mayoknaba loijingaida highway ani asida police check post singna driver singdagi paisa lawriba asi khudakta tokadabani haina Surface Transport Hill Area Drivers Welfare Union na mari renaba singi puning jingsili police check post sing asina driver amadi transporter singi kari kanaba tawbirage police mamangda kaubru lekhada truck ahum lut tawkhibagi daita police na lofam thoi kilometer ama fadana police gate su legani lambi marak Tasu police na mobile putok to na paisa logani Manipur government na
पुलिस सिंह लंबीदगी पैसा खायरगा नयुम पुनरो हाइना थादोलब्रा हंगली पुलिस कांगुना फोंग न लुट तौरे डाकू कांगुना लोन न लुट तौरे गवर्नमेंट अमदी मरी लेरबा सिंगना लीला येंगबा दोंगना लेरे ड्राइवर सिंह खांगबा ngambagi pangal leitre maramasina driver union pumbagi mapi mapa oidiba all manipur road transport drivers and motor workers union da wakalagani hiramasiga mari lenana deputy chief minister su khangalagani hairi Lamyan Bahizam Irabot ki Chamga Tarama Palak Shiva Kumon Tharumga Mari Lenana Joint Students Coordination Committee na Chayola Machupna Chathagadaba Tharumgi Manung Channa Social Service Game Amat Nambol Kaithil Dagina Lamyan Ba Irabot ki Mitam Lediba Mapam Pawba Pangtokre Ngasigi Game Asida Hidak Lang Thaki Mateng Panglakiba Janems ki Director Dr. Deven Daisrambu Committee na Thagatpa Fundoroli Hayang Imphal College da Housing Matamgi Manipuri Kunaida Irabot na Piramba Fidam Highway Hiramda Symposium Ama Pangtokani Hairi Wahengbom Lekai area da handang marak huran cinti ki thabak hengalakle hairi haukiba nomaizing numit ki ayupung 10 minute kontra dagi 13 minute kontra fawbagi manungda Nambul Turel Nakalom da khamduna thamba alto car angoba mahuran khre hairi gari asigi number na MN01K 4604 ni thaudo asiga mari leinana gari mapu Senjam Sanchina City Police da wakat khre hairi Dindayal Upadhyay ki Marfudra Mapan Suba Mapo Kumun Gamari Lenana BJP Manipur Pradesh na Kabolikai Daleba Mahila Kalyan Samiti ki Home ki Angang Singda Achata Boy Kolom Singh Kudol Tamkre Tharomasida National Mahila ki Vice President A Sarda State President Oramba SS Santikumar Sharma Imphal East District Pramukh N Honbasu Saryaki Mahila Kalyan Samiti ki Secretary N Jaminina Angang Singhi Damak Mateng Pangbirapagi Damak Thagat Pafundo Pagaloinana Home Sigi Haukiba Angang Kaya Sana Khona Bayauna Atay Hiram Kaya da Masaknaiba Miyoi Kaya Yaukre Haiki SS Santikumana Dindayal BJP Bu Simgalakiba Manaba Miyeng Yang Baluchungba Amani Haiki A Sardana Nation Asida Leriba Mipung Kudimapu Manaba Miyeng the Gangba Masaknaiba Luchungba Asigi Mapo Numit Asida Angamba Mateng Oina Samiti Asida Tharom Pangtokpani Fondoki Sagoban Bijoy Govinda da Leba Thangabata Club Nepal na Punsilaga Semba Thangabat Kanba Apunba Lupna Kumbong Mayum Dilip ki sponsor Makada Nga Lising Kunitoy Ngasi Thadakre Puariga Sagonari ba Thangabat Asibu Luna na Thamba Manipur gi Nga gi Pothok Marangkai na Fanganduna Jinjak ta Nepal Tangdana ba Jahi Kudingi Nga Thadana bagi Padam Thamle Thangabat Asibu historical site ama Ohening bagi Apamba Apunba Lup ki Maikai Fongdongli Ibudau Sengmai Ningthau Seva Committee Kakching na Sinduna Ibudau Sengmai Ningthau gi Haikru Hidongba Thoromga Loinana Hiang Kumai ngasi Kakching gi Sengmai Turel Pangthokre Hiang Kumai asida Pukhrambam Shyam Chan Kangbugi Maikaina Thoikre Miyobina Masama Fanaluna na Laina Buhonabada Akoibagi Fibang Makuna Thamba Mathau Tai Haira Imphal East DCM Joina Fundokre Wapamasi India ki Prime Minister Narendra Modi na Mamang Chahi ki October ki Tang Anida India ki citizen Kudimak Masama Ufana Luna na Lahina bagi Pandam da Haudokiba National Sanitation Campaign Swaz Bharat Mission Chahi Amamapung Farapag Mari Lena na Pangtopa Rally Lamtabag Mari Lena na Mahana Fundokibani DC Joina Makata na National Campaign Asi English ni Taramapan Fawba Chathagadabani Chahi Asigi Manungda District Asigi Manungda Awareness Program Sanitary Latrine Saba Madi Painting Competition na Chungba Program Kaya Pangthoki Makata Nasu Pangthoki Gani Miam na Masamo Fana Laina Buhonabada Isa Isagi Mafam Sing Lunan Halma Matautai Haiki Environment Zi Yamna Luna Nana Labasna Haksang Power Nava Honabada Asowa Tembang Moe Banina Equina Akoibasing Luna Tamnabina Public Isa Isagi Label Zaga Luna Tamnabagi Honabu have a message to Pizza Rally to the Saruyakiba, PhD Executive Engineer KSS Lalit Babuna, campaign Asigi Makada, Imphal Ista Sanitary Latrine, Listen Kuntraganitoy, Chamrigani Fumanga Sabagi Panam Tamli, Masimananga Listen Taramangarom Sakre, Jangsad Asita Chalavadi, English Tarama Pandagi, Ngankatna, English Taratareta, Mapungfana, Luisin Bangamgani, Makatana campaign Asigi Tabak Torom Sing, Pangtoki Gani, Fundoki. 2019 Pokemon Dako Imphal is a sanitary latrine 32,445 Saga Davani. Sigimanung Dakoina, Hakum Chahida, Lissing Taraguma Sakre, 100 Chahida Su, was Lissing Marie Suzalane, Ado Sigi Sang, Sita Salavagadi, Akoina 2019 Ngai Bagi Mahuta,
2017 साइडदी अखोइना सागदब लेट्रिन पुनमक साब लोइबं ngamgani था अहुमगी ओइबा एल्यूमिनियम अमसुंग प्लम्बिंग मरी लेना रूरल सोशल सर्विस सोसाइटी RSSS न सिंधुना ICM के कॉन्फ्रेंस हॉल दा ट्रेनिंग प्रोग्राम हौक्रे हौदोपगी थोरमदा लेबर एम्प्लॉयमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुहेल अक्ता ICM के डायरेक्टर के जॉयचंद्रा RSSS के प्रेसिडेंट SS प्रेशियो जितना मरुएब म्यूय सिंगोइना सरुया के SS प्रेशियो जितना हाइकिबदा असिगुम ट्रेनिंग प्रोग्राम ममांग चथक्रे थबक फंगदबा म्यूय क्या सेंट्रल लंबी पीबा ngamkre masana masabu थबक पिजनबा लेबर डिपार्टमेंट का खुसमनदुना मणिपुर बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड ना ट्रेनिंग प्रोग्राम असि पांगथोपनी फोंदोखि के हंदक की अखोगी ट्रेनिंग सिदा कोर्स मखन मखन लाइग्रा युम साबदे प्लम्बिंग की यावी टाइल्स न पई यावी रंग संगबगी एल्यूमिनियम की थोंग थोंग चनबगी फॉल सीलिंग तोबगी लेगी स्टील रेलिंग अदुमाइन तौरगा युम साबगी द लोइम अखोई कोर्स यावजी अदु हंदक की ट्रेनिंग तबुदौसिना प्लम्बिंग का एल्यूमिनियम थोंग थोंग चनबसिगने ngasi nongalamdai pung ahum lom tabda Bisnupur Police Commando amadi Bihar Regiment ki apun bakutpu amana Common John 3 mayai lekai dagi Lisam Bobo chehini puga manga apopa chawba fanana mahona rabagi mayuta Common John 3 Community Hall da yaning da bafong dotuna wakat mi pangthokre ngasi Bobo bu phaduna puba hauropada lekai miyamna mahapu kalauki thaudo adugi pung amarom चोंथरगा मखोइगी मरक्ता यावरोपा आर्मी कांगबो अदुना बोबोबु थेंगनबा मफमदा कापतुना हातकनी हाइना केहलंबनी हाइरी वाकन मिफमदुदा सरु याखिबे लिसम बबिताना फोंदोखिबदा करिगुंबा बोबोबु फतनुंदा थोलबदी मदुगी दायता सरकार पुगदबनी चही कुनलोंगी ममांगदा लालालुप अमदा यावरमदगी मयुमदा लेदुना युम पालबा फावबदा मरम लेतना फाननबा होनरपा थवोंग यानिंगदे हाइके अदै लैरिबा जिंगी लैरिबा हल्लमन जिंग लैरि अमा जिंग अदगिदी मसा सोनबा याविको सैदा मोइना हाक लैतना सुमाइना मिचम प्रजादा सुमाइना थितन तौबा हाइबा तारेको मसिया अदो मसि अखोइ नुंगाइजदे मया पाइबि मयाम जे नमदना जिंगदा हौरेको जिंगदा हौरबमसे माजे लैरे अदुगा मा करिगुंबा मसिदा मतंगदा अखोइ नंग ngasi पुदा तारागदी मा थेंगना मफमदा कापतना हाटकनी हाइबाजे मसि अखोइ नुंगाइजदे निपको की प्रेसिडेंट मेदुन मरिंगना हौखिबा अगस्त 19 दा असेंबली दा पास तौखिबा बिल अहोम मणिपुर दा खुंदामिनरिबा येलो मी पुमनमक कन्ननबा बिल नि मसिना ट्राइबल इचिल इनाउसिंदा सोनगदबा लेते कनागुंबा फुरुप अमगी मायोक्ता लेबा बिल नते हाइना फोंदोखिबा वाफम अमबो मरिंग उपारोप असेंबली ना अतमनना अतताय ओइबा मोंगदा यानिंगदबा फोंदोपगा लोइनना वाफम अदु सेंदोकदबनि हारिबा असि करी इंटरेस्टनो हाइना नेशनल आइडेंटिटी प्रोटेक्शन कमिटी निपको हंगरी कमिटी असि जनरल सेक्रेटरी की चेरोल अमना पास तौखिबा बिल अहुम असिना कनागुंबा फुरुप कांगरुप अमतदा सोक्ते हाइबा असिदा मरिंग उपारोप असेंबली ना बिल असिना सोले हाइबा लेरगदी पॉइंट बाय पॉइंट सेंटेंस बाय सेंटेंस क्लोज बाय क्लोज नैनरगा सोइरे हाइबा मफम अदु थिंदुना ताकदबनी मदुदा चुंगमिसिंगी इंटरेस्ट सोकपा यावरम तारबदी निपकोनसु बिल असigi मायोक्ता लेपनी पुन्ना प्रेशर पिमिनसी अचुंबा खंगदना मियोय खरना पंगांगांग नै हाइदुना ngangbadi लानगनी निपको की प्रेसिडेंट ना फोंदोखिबा वाफम असिदा मरिंग फुरुपता करी असोकपा यावबगे हाइबदु अथुबा मतमदा मियाम खंगना सेंदोफम थोई असोइबा अरानबा वाखल तामिननबा होनबगी दमक्तदी निपकोना थोंगलाउना हांगली मेदुन मरिंग असि निपको की प्रेसिडेंट नि मणिपुर मचा अमा ओइबदा नतना मणिपुर मियाम की दमक लमदम असिदा पुन्ना खुंदामिनरिबा इचिल इनाउ ओइबा फुरुप सिंगी दमक याइफनबा थबक तोरिबा लुचिंगबा संगनारबा मिसक अमनि हाइबा असि मरिंग फुरुपना खंगदबनी मांगना हाइबा वाफम खुदिमक निपकोना हाइबनी मंगोंदा मरिंग उपारोप असेंबलीना सिंगनबा हाइबा असि मणिपुर मियामदा अचौबा सिंगनबा अमनि हाइना निपकोना हक्सिन लवी माकी मथक्ता सिरिबा युमफम याउदबा मराल असि अथुबा मतमदा हंदोकदबनी करिगुंबा मेदुनगी मथक्ता फत्तनुंगदा अमदि महाकी पुंसिदा इमुंग मनुंगदा करिगुंबा मवोंग अमदा तेमसिंगनबा याउरलबदी मसिगी दायता खुदिमक मरिंग उपारोप असेंबलीना पुगदबनी हाइदि यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट मणिपुर UPF नसु निपको की प्रेसिडेंट ना फोंदोलिबा वाफम अदु मरानाई की ओइबा वाफम नते हाइना खल्ली मणिपुर की CSO अमगी लुचिंगबा ओइना ngangbा वाफम ओइगनी मरिंग उपारोप असेंबली ना अतताय ओइना निपको की प्रेसिडेंट दा कियन खंगनबा तौरोलिबा असि UPF मणिपुर नसु नुआइतबा फावी करिगुबा मेदुन मरिंग दा थमलखिबा वाफम असिदा फतनुंग दा थोलबदी मरिंग उपारोप असेंबली ना मसिगी थौदांग पुगदबनी ngasi मणिपुर दा तोंगा तोंगांबा फुरुप कया पुनसिनदुना नुंगसि चानना इंगना चिकना लेमिनारिबा असिदा फुरुप अमगी असोय असोबि येंगलगा ngangbagi mahutta soiribasing adu ekoi punna faminaduna chumthokminabagi tanja adu hauzik laklabani masigi ona tainabada manipur kainaba sinba wafam thambidanaba UPF na appeal tauri manipur da khundaminariba ekoi khudimangna manipur gi damak punna lepminasi hairi
Lamyan Hism Irabot Cham Gataramapan Suba Mapokumon Ningsing Thoronga Mari Lena Nationalism, Patriotism Amade National Character Sagat Pada Youth Singi Taudang Highway Hiramda State Level Symposium Competition Amat Nungada Pangtokre Taramasi Imphal is United Clubs Organization Ge Sponsorship Makada Northeastern United Clubs Organization Eastern Unit Club Kameng Kunjau Amade Nungada Boxing Academy na Sinduna Pangtokibani Competition Asida Emmanuel English Academy Ge Fizm Setizina Hanba School Asimake Toksham Rosibina Amasung Ningtauzam Susmana Anishuba Kairaudagi Mutum Aruna Humsuba Takre Lamyan Bahizam Iraboki Ningsing Tavungi Sarugama Oinangasi Nambol Foizing Chingmang Community Hall that Lamyan by Iraboki Ningsing Tarom Pangtokre Taramanduda Communist Party of India Manipur State Council Secretary Dr. M. Nara Manipur Nupi Maruke Luchingbi Comrade Saki Amadi CPI Luchingba and Mangisu Saruyaki Ngasigi Mirol that Lamyan by Irabona Pamjaramba Wakalon Sing Tavok Oina Pangtopa Matautai Apun Bagi Saktam Sagana Bohanabada Achobo Taudang Lauram Badanatana Mahana Manipuri Damak Lauram Bataudang Amadi Matik Magun Singi Matang da wangang loi singna wafam kaya phongdona ke tharom ga mari leina na myoy kya na saru yaduna mass pass ke tharom amasu pangthoke Yaripo Universal College na sinduna lamyan by Hism Irabo ke cham ga tarama pansuba ningsing tharom college asigi campus ta pangthokre tharom asigi sarugama oina district ki thakta lebang ning ba ise amadi sereng changdam na ba pangthokre hodopagi tharom da wangkhem gram panchayat ki pradhan N Sunil Veterinary Department की Joint Director Oiramba Dr. M. Rajendro Kha Manipur College की Assistant Professor Dr. N. Kunjeshwar Susaru Yadana Lamyan bagi foto da lai sukatan ikai khumna ba utke tharomasi ki sarugama oina Dr. Dhanabir Laisram na Resource Person oidana Nationalism, Patriotism, Role of Youths on Nation Character Haiba Hiram da wangang ke Lebang ning ba ise amadi sereng changdam na bada androgi saruk yauna Yaripok Circle da Lairiba School College Taranithoi gi Mahirui singna athoi ehen tanake makok mathang tarba singda mana matham sing yenthoke Dr. Nomaithem Pramodini ne iba Nainarol Larik The Depth of Sanamahi Laihui and Sanamahi Lining amasung Yengkhom Nilachandra na iba wari macha Lairik Masa amasung Mami ngasi kakchingda haunabi matung ina Fongkre Loinana Corridor gi thorom pangthokre Seja Seva Samiti Kakching na sinduna Library and Information Center Kakchingi Auditorium da pangthokiba thorom asida Critic Forum gi President Professor I.S. Kangjam Seja Seva Samiti Kakchingi President Yengkhom Dhananjay Film Forum Manipur gi Chairman L. Surjakanta Susaruyake thorom gi sarugama oina Lamyan Bahizam Irawot ke photo da laisu katuna ikai khumnaba utke tungda wari macha paba masung sereng saidinabagi thorom pangthoke Malemda atangbo poni yokhana naba pandamda Manipur Sarkar na senfam kaya thadarabasu masigi chapsaba niti niyom leitabana lambi sorokta sagol kaya thadokpa madi siduna matam kuina leiba fawa yauri amaromda lanai miyoi kya na loiba sagol sing lamfel pat ki mafam kaya da matam kuina thadokna thamba yauri lamfel Grace Colony da thadokna thamba sagol amai isingda macha pokshin badagi siduna leiba thengnare lamfel da nga fawa chapa miyoi isingda ngasi isingda punduna thamlamba sagol amagi manakta pokodangai riba sagol macha adu Mathengarakpani Lekai gi myo amana phongdorakpada mapu masak khangdaba sagol kaya lamfelda matam kuina punduna thambagi thabak asi makhata na tawhaningde hiram masida mari leinaba singi miyeng changhaningi phongdorakli mapu na section da na thoiba thogdok ne base se mayum da punbo yo amo ro adu aragadi mayum da pullagadi se mayum da thasu da babu jinu asu babu jinu ma dum bu e je khangga doi natro Waikom Mani Girls College ki NSS Unit 1 amadi 2 na sinduna college asigi holda ngarang NSS J Palan Taukre Tharomaduda NSS volunteer chamaga marfudra marina saruk yakhi hairi Anisuba Assam Rifles Taramatoi Shiba Assam Rifles amasung More Police Commando gi apun bakangbo amana More Premnagar dagi ngarang UNLF ki cadre ama fare hairi Assam Rifles ki PRO gi cherol amana fagalapamyo asigi maming P Yaima J Kuntraga Taret apopa lekhidraba tomba Langathel mamang lekai dagi ni hairi Amaronda Kunipan Suba sector gi Kunithoi Suba Assam Rifles na wangu awang lekai dagi PLA RPF ki cadre ama sufare hairi fagalapamyo asigi maming Sanasam Oje Jahi Kuntra apopa ningthem wangu awang lekai dagi ni hairi Jeraga sida Anishuba Assam Rifles amasung Thobal District Police Commando na Yaripok Bazar dagi MNRF ke overground worker ama fare hari fagalabamiyo asigi maming Khulem Delhi Jahi Kungamapan apopa amuchau top jingtha mathak tagini hari hauzik sanabagi pau
Masih sana bagi pauda. IGO Oinam NYVA Naurem PBM Wangjing YDC Urembam Sewa Nacho KYVA Khoizuman Amadi IKYC Irembam Kutramanga Suba Junior Amadi Taramari Suba Sub Junior Boys State Level Volleyball Tournament ki semi-final Changkre. All Manipur Volleyball Association Sinduna Kumalampak Indo Stadium the Chathariba Taramari Suba Sub Junior Amadi Kutramanga Suba Junior State Level Volleyball Tournament ki ngasi sana kiba Junior Boys ki quarter final match in the IGO Oinam na SUWC Irembambu set ahum sinoda PBM Wangjing na KYVA Khoizuman bu set ahum sinoda NYVA Naurem na LFC ngai khongkhuno bu set ahum sinoda amadi YDC Urembam na HYDCCL Hekruzam bu set ahum amada maitiba piduna semi final changki bani hayang ahan ba semi final da IGO Oinam amadi NYVA Naurem ga sanaragani anisuba semi final da PBM Wangjing amadi YDC Urembam ga sanagani tournament asigi sub junior boys ki sanakiba quarter final match in the KYVA Khoizumana SWYC Santipurbu set ahum sinoda NYVA Nauremna PBM Team A Wangjingbu set ahum amada SEWA na chongna SUWC Irembambu set ahum amada amadi IKYC Irembamna YDC Urembambu set ahum sinoda maitiba piduna semi final changkre hayang ahan ba semi final da NYVA Naurem amadi SEWA na chogwa sanagani anisuba semi final da KYVA Khoizuman amadi IKYC Irembamga sanagani team kharadi tournament conduct rules ki matungina lemna kiba niyom sing sanaroi singna ngangna chatkide manager meeting da yana kiba sanaroi amana set chagadaba uniform amadi atei kit singi niyom singi wangmada sanaroi singna match manungda khongum amata tongdana sanaba thorakpada ayeng bababok singda apenba oikide loinena organizing committee ki maikaidagi saruk yariba team singna tournament ki niti niyom ngangna chatnaba khangan kiba leikrabani makhatana asingba thawong asi tawdana bapong jingsilari Chathariba tournament hayeng loisilagani loisinbagi thoramda Manipur Olympic Association gi secretary Sunil Elangbam Imphal West District Football Association gi president S Sanatomba amadi All Manipur Football Association gi treasurer L Dinamanina Tharoma Pusing oigani Ya school Kankuna Sindana Ya school Singa Kamlekai gi Sri Sri Gopal Deva Mandapta Kankut Taramathoina Saru Yaduna Chathariba Taramatoi Suba Players Trophy League Kam Knockout Kang Tournament Open Category gi ngasi sana kiba match ta aku thangwaiban Kankuna Nika Nilakuthi Bupanjal Kumanga Nipal Kaptuna Maitiba Pikre hayeng KK CO Elamom Lekai amadi Lak Thangwaiban ga sanagani Ya school Kendra Kankuna Wangoi Kendra Kankut Pumaitiba Piduna third Koizam Yai Masinga Memorial Kendra Wise League Kam Knockout Kang Tournament ki semi final changkre IWKK Uchekon Laikon Sinduna Uchekon Laikon gi Community Hall da Kankut Tara Marina Saru Yaduna Chathariba third Koizam Yai Masinga Memorial Kendra Wise League Kam Knockout Kang Tournament ki ngasi sanakiba aroba quarter final match ta Ya school Kendra Kankuna Wangoi Kendra Kankut Pupanjal Kumathoi Kunda Maitiba Piduna semi final changki bani tournament asigi semi final match sing organizing committee ki khudong chadabana maram oiduna makha taba notice thoktriba fawba ithokle hairi Bharat Swamiman Trust amadi Patanjali Yoga Samiti Manipurna Sinduna haukiba September kumathoidagi hauduna iroi sembada leiba Mayol Complex ta chatharakpa Assistant Yoga Teacher Scheme ki manungchana ngasi Kendra Prabhavir North East Shyam Sundar Roy Lakpana Takpi Tambikre Tharamadada Shyam Sundar na Miyoibagi Pukning Wakal Ing Tapna Leiduna Nungaiba Punsi Marel Fangnaba Honabada Yoga na Achobo Mating Pangi Masi Akoy Puna Khangminaba Mathautai Phungdoki LLK Chajing Karam Amadi PFC Pisum Second State Level Jananeta Hizam Iraboding Singh Thabum 7A Side Open Football Tournament ki semi final da Thengnaragani Foundation for Living Kiamgai Mamang Lekai na Sinduna Kiamgai Mamang Lekai gi football ground da team Taramathoina Saru Yaduna Chathariba Second State Level Jananeta Hizam Iraboding Singh Thabum 7A Side Open Football Tournament ki ngasi sanakiba quarter final match da LLK Chajing Karam na FFLK Kiamgai bu goal manga mari damaitiba piduna semi final changki LLK Chajing Karam gi goal sing adu Amarjina ani chanki atopa goal ahum aduna Dinku Umakanta amadi Rakesh na chanki FFLK Kiamgai gi goal mari aduna Naucha na ani chanki atopa goal ani aduna Nautomba amadi Nganba na chanki atopa quarter final match amada RFC Pisum na First MR Football Club pu goal taruk amada maitiba piki RFC Pisum gi goal sing adu Risina ahum Momona ani chanki atopa goal aduna Patina chanki bani First MR Football Club ki amatangar ba goal adu Henry Marna chanki hayang ahan ba semi final da DFC Kiamgai amadi LKCC Langtabar Khaupunga sanagani
District Football Association Bisnupur Sinduna Bisnupur Mini Stadium the Chathariba Second H Pisak Memorial First Division Football League King Asi Sanagadaba match Yaitokre Hayang Ayupung Mapanda Sanaragani Mapan Suba and Balananda Memorial Second Division Football League King Asi Sanakiba match ta Seva Naran Senana Klasa Football Academy Kainobu Goal Ahum Sinoda Amadi Manga Suba D Mazawi Kawi Memorial Super Division King Asi Sanakiba match ta KYVO Lemapopam Kunfamna Yada Kangsobi Mapabu Goal Mari Amada Maitiba Pikre District Football Association Thobal Sinduna Charangpat Polo Ground the Chathariba Second Division Football League King Asi Sanakiba Ahanba match ta TLYC Hero Amadi CITYC Hero Goal Mamam Chanaduna Draw Chatkre Anisuba match ki Sanakibada WYFC Wangjingna HKKSA Thawal Kiambu Goal Ani Amada Maitiba Piki All Manipur Kang Association ki Mia Makada Humfu Suba Sir Churachan Singh KCI CBE League Kam Knockout Kang Tournament Hayang Dagi Kawale Frapam Lekagi Ibudo Moirang Pokpa Sanglenda Pangtholagani Manipur Softball Association ki Sanaroi Oiramba Association asigi members su Oiramba Ngangbam Sarana Ikang Khangogdana Tha asigi Tang 19 da football yenglingai da thokiba laibak thiba thawdo amada lekidabda association asigi members sina awaba phongdoroli Masino Mige by Ingasai Pau Pizari. I see a Alamfe Pataki from Pau Metung in Nangasiki, Quaitaki Sabasi, degrees Celsius, Kunipan, Quaitaki Imbana degrees Celsius, Kundasmi Taruni, Nusita Yawa, Isingmanagi Chang, Ayuta Chada, Marfudan, Toy, Nutilana Chada, Umbudra, Nujugi Chang, millimeter, Amadasmik Taruni. Luis Lopodamro Pamukana, Pizari. BJP the Yarolaba or Joy Nasi Party Asigi Manipur State Unit K in charge of MP Pralat Singh Patel na Harautamna Okre. Muslim Singi Senglaba Kumai Idul Juha Thoram Manipuri Mapum Kayada Su Park Sana Pangthona Kre Amadi Taramari Shiva Sub Junior Amadi Kuntramanga Suba Junior Boys State Level Volleyball Tournament Hayang Luis Lagadi Nasi the ISTV Pizza Pau Matasu Sinjari Ming Tabri Biswa Mukana Kurumjari